Mama wakwaba midi ede adwoa searching you. Mesro na wa subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Omanhene da John Dramani Mahama ne campaign tour a wonema oye no. Wo say Ghana fu bebre no se bio ya adwene e wo fame. Ghana fu bebre no de enden ko a omubenya omubedi a omobe satisfied enana omo epe. Ghana fu bebre empe impuntu eniama ye be yan so mfa so by next 10 years Ghana fu bebre na ye mpesa ade no enti ne pempie Ghana fu ka se NDC fo eba power omudidi na obia edibi dem momedo NPP fo ba omo ye niama eboa o mangana enti sika na aya na enhyeda eni ekrom enti no Ghana fo the way esi ye niama na hawa yakopon esi eboye na Omanhene da John Dramani Mahama wenhu a ode eye ne campaign no enti no Omanhene da John Dramani Mahama emfa enyeye na ensem weni podi tudwa eye journalist a wo frɛ no Adadoa a wo ye adwuma e wo Sompa FM ade a chen bia dwumadie so a Omanhene yaw edubuache na ohosti sa program no a political talk show a every morning bia omo ye discussion efa ensem a ekoso e wo Ghana hanom na discussion omo eye na efa Omanhene da John Dramani Mahama ne to ananse oya okeka ensem en meba metwa yes gracia mu meba meye say na de ade a campaign ensem Omanhene da John Dramani Mahama ka ne mi say yenya yate ensem a oka na ho discussion en na omo ye wo Sompa FM a Mami Adadoa edu no so a oka na sema ode ensem we etudwa ne enti ensem a onankasa ede etudwa for said the Yamisi boy yen ya bosuni ye bia ene ene ma ye no is that sense John Dramani Mahama we smart wa hunu de ye pe ene wo ka kire onu se Ghana for no sa ade pa e fre ni se mpunto ye ne nye ho anope ka se magana ni de ehu tiri ho kotodwe entintin wa wie okone baby on kai se china pa o man fufu ni aponche nkrakra wa wie fufu ni abekwai emutuo wadi awi okone baby se onipa da achia brabo de dananim 10 years ma yemfa de mo yeyem na yenu na de Ghana fo mpese ebeti ano no yenchani enti so obeti a ye nipa bitimi ka se NDC for power de a omo de omo tumi e ma obi edi but MPP for no ba no mo ya ka chisem ene pen ato ho free SHS ya abai 20 years edi anim no ene ebe hu rabafo a epiepie won krofo afie ene akrachefo a but Ghana for mpesa de no say yemre ni ekodi no chena da bi nye heritage fund emre ye say yenkofa emfa me twa free SHS di na yantete se omkeka fa ho Ghana for yempe yencheni eti no obetumi ka se no na be free SHS mame me de me nyeska tumi botom na me nya bidia me ametwa mba school fees isasense John Dramani Mahama onkomete wa hunu de yepe eti ye yankro wonam en wode ye yankro ye asafo me womlo sa na 2024 na du ni akoto aba no oman no ye poyempo emu achemienu per resource wa akoto aba 2020 ba ye no ye poyempo ye mu achemienu and I say ye wo ho enti edom ne de bi di na chi dada nya sem ho be ka ne ne ena ebe MPP ni bi akoto na ba de ama no omu kra omu dom a omu de ba wo pe kakra bi asoso de aye na ade na chese e wo o pe kakra bi asoso nti bono de on hye wo hunu de Ghana for ye pe ye mpemputuo ye pe ye nchani eti anu amu ne ye wo no chese aso ne besie eti de aka ne se de na kwabena aka no 2024 no ye be transfer ne ahwe ne asese MPP ka so mbese omtumi ye NDC so ba ye sei die no so de ba on board ye de be koye nim eye simple Ghana ni mane amutuo mane de ehotini ho na ma so jono no ba nse de na bre abas anya molumba wa wie molumba na sa molumba nyo wadi tiri wanya tiri ho eni kotodwe ena ode se odom refie ye for odom refie nche me nso nto wa wie waduru heaven oni o how bia ona bre de o kan so ode enti ni o mo na ye biribi Gabi let's say bibi afoko dismantle your power no boa Gabi wo boa na
To the asma okay. Oba oboa. Pembe yasini pi. No. Also nya ni lumba nyom say odomre fie medi. Oba kwa yo sisi di oka nyina bia so ede. Ti obi aso pese de ba bi ye de. Ofe na what to say? Onyankompon adom. Bete won ka che. Oyi adom info ne doso. Now when your farm is too many, weed all. So Ofa is weeding all. Ofa na ma me what to say. And I see there be me kai. E man say what is so nya young girl bi. Said the TN say enkomo na me hidi. Ana koso ya Japan ma te ya ode abetu TV no so say nkrofo hu me a o se me call me mpana ho na so hu no mo bi am frɛ me sa na mo ka nyina obi awu obi he ho me de na ade of ayenin nkomo grace gift ayo enne na me tie ababai edwom ababai okura o do no pa ma hu ne woni ne mienu o TV so Diana Hamilton. For that is being detrimental to our well-being. We push that aside and say Mahama, as if when Mahama comes, he's going to perform some magic in 4 years. Sadly, or unfortunately, the savior we are looking for in Mahama stood in America and told the whole world he cannot transform Ghana in 4 years. I didn't say it. Mimi awohweme enya me na miko gina Voice of America. Eka kire female presenter ne say me Mahama sebe mean to me for 4 years ensesa Ghana. Again, my name is not John Dramani Mahama. And therefore, I did not use these words. I am not a magician to create jobs nor put money in your pocket. However, if our universities keep churning out graduates who don't have experience, I cannot employ them in the workforce. This is John Dramani Mahama, Onua Nenum Asem. John Dramani Mahama in Abuja. This is what he said in Nigeria, Abuja. He said, people should not blame Buhari. Don't blame the government because globally, because of coronavirus and because of the Russia-Ukraine war, things are generally tough. So every government is struggling. I did not say this. John Dramani Mahama said this in Abuja, Nigeria. He said this on the weekend. Got to Accra on Tuesday, going on his thank you tour. He has forgotten that we have him on tape of him admitting, say, coronavirus no Russia, Ukraine, Tinamewia, Sayadin, man Nigeria for boom for president. Mahama bedu Ghana dia. Or see obia bonya den obia bo enfu nanado because enye corona na ye ni na ye hwa asempa utie ya wa asempa ena Anthony Nukpenu, prominent NDC member, came and told Obi that she Obi okogbo seat ne dia we